Ka United Democratic Party kalayo job ek election MDC Shteng Samoy haka Langren constituency. Bad UMLA karanikor uba Pius Marwen ula syajit banlong nong mikmat kumu MDC syaka yang dorbar jongka Khasi Hills Autonomous District Council ban pendap ek jaka beteli haka ni yang dorbar hadian kejingklat no jong MDC barem haka senem balalet. Ya kejingnya vote la penlong men haka lai tarik menta ubnai. Kalangren constituency kelalet cik election MDC Shteng Samoy menhak arpu pratarik benai rempang. Namar kejingklat no jong MDC barem uba Nasar Marwen haka senam belala. Kajingnya wiki vote jong kadang election kelalong mana kesni baar jong ketayo bad ukertong ke UDP uba deru UMLA Karanikor constituency uba Pius Marwen ulayo kejing job. Da kejing tambah Rio Hajar kendai spa nyup kendai vote ya ukertong ke kongres ubuan baar. Uba Pius Marwen ulayo katlai hajar news pak kendai ulai vote kadba ukertong ke kongres uba Jojen Kardosau ulayo Rio Hajar ras pak kasau vote. Bad ukertong ke NPP uba Kit Borlang Nongrem ulayo lai hajar ars pak katar vote. Da kene kejing job jong uba Pius Marwen ka UDP menta kelanang ki ha kejing dan ki MDC ha KHADC kabalo poi biang menta syaka kendai ngun. De kumba pilih ba katong kamat i kejungi nadu ini kisnem ki paladep idon apo ka parti bagi kwa ba nakale kejungi ba idon hita ka madsem ba angtay apo district council ba kumbangi ong ba sibon kijing dibenta haki sicha kadar haki wiki ki liangru nado badon MDC berjungi bat nakne ka jongaru sibun kikam ba ngahabat pendap kapam akni ke kenti pilei ba kadai tek diskusil ba kalong to tengangit palang ba kacing job jungi nangne naranikor kanyarap sibun na kapta ka isi hatta ya district kursil Jijang tiga pertang, yang telah kedau pan penik telah kermiau surga bom dekat kersil. Tengok bagum ubalau tak ini, jisai kabar kabar kan pernah tak kasih. Bangilah anut bak balok ni kan sisa dikala ulong mentah. Ya uniu MDC bertemai ke Langren constituency lapan bam semai menhakasi palai jengkatayo do unong bishar ke District Council Court uba S Khars Imli. Haka jingi don lang ke administrator jongka KHADC ikong Matsiudor Warnong Bri ki MDC ke UDP bat NPP ki bahayang bahasem jong ba Pius Marwen bat kiwe-kiwe. Habayakran bakilat patai kubor uba Pius Marwen ulabu ekathong bakum UMLA bat MDC ke UDP. Un persyang banwan ra ek jing sengthok jengmut hapedeng ki MDC ke UDP bat ka kenhun United Democratic Alliance UDA. Banyo thau biang ya ke Executive Committee HKHADC. Nakaliang unong yalam ke UDP haka Council uba Titus Starwell Khan ulepen pawe ke jing ngos kem. Ba ka kenhun senrop UDA kanyo thau no asian ke Executive Committee da ke jing job uba Pius Marwen badru ke jing wan pai biang syaka kenhun senrop UDA jong UMDC ke Maulai uba Tebor lang pathau badu UMDC ke Jayau uba Poleng do. Kumjuru unong yalam ke NPP uba penyat sing siem ula pentip ba ula dep yakren bad ke MDC ke NPP uba Alvin Saukme bad uba Mitchell Wankar. Nalor ke MDC ba Marway jong ke PDF ikong Magdalene Saukme Maulong bakin wan pai biang no syaka kenhun senrop UDA. Kini ginong yalam ke UDA kilakam baka kenhun senrop menta keladon kan rengut ke MDC. Bat chen ken selet kam ya ke jingbun pat chaulat ke jela banyo thau no ya ke Executive Committee ka bathamai. Bok Pius kumengi ba kene ka kurum keram ka don kene ka seng UDA. Tapi kumu MLA MDC la ka don ka jing terwa ya ka suki bonlit kumu CM pilong wiling na bonsem. Yang kata hi nomor ba pi tang ka isi ru nimpat la bentau kumbalong mentah. Te nyimpala ngapala ban ong ei. Adin bangila syong nila thau bangila ya perkat jemut. Kata ka syong hi hakim para nong ilang baro kam syong se tang hawe an kumbala ong ibati ba na kaliang kajungi na kaliang jungi kumunong ilam jong parti ban ngaru ngadai kondisi na ka parti ngidon ki perlok na po NPP na po HSPDP na kiwi ki kunhunru adin ba ngilayo KC ke Bascam ese hangta ngin la banya perkat no banya ya kim isi apa menikah yuk cumi. Sejuk
Nah, kalau kita klemi nak parti, kalau abang klemi nak parti ke khot ini bagian wan menekran suatu, suatu ngiri personal kecingnya, kilo kila suatu tak lawan kecil suatu jemput, ngelawan payah sekarang yang ke bagi di bendak. Kamu mentah apa yang opinion bang suatu apa yang baik. Kamu nongeng kamu nong opinion sebagai parti ini, pencuri nak untuk kerjaan yang boleh pada kamu. Ni klemi nak parti kita belai Kamu mah nong isu. kerjaan be, nong pim ya konsol parti kita di sini apa parti. Ka hak tu parti tentang bro jingdom mah ka dan ka bentar pada dek nong bentar. Asu mi hak tu por rei ka jingmi ndai ban pen sni ka jingmi ban pen bah. Jika kenung nong bentar mah lang dek nong lain ko. Tak kadau mentah pada apa kelabit labiang ni kayeng ni man phang si ni. Nak kalian Papua lu ilah ai ke sini, ban penyesno biang ini dibat ke kenhuan ke juni, baik kan ini ilah siang dekat pipi jong ke UDP, te ngin sa announce officially, dah ilah dep le ekikam di bidang parti.